بولتنا کردی جورینت نیوز یوار باش تماشاوان هجا و دست پیک دا سرنوچه يبقى وبولكان الفرات تباهية باجاروك عين عيسى رزقار دكن واللي حسك شر الرجيم وداعش قردبة حميد حج درويش ورياضار ينكا بو مجارة بيشمرگين رجعوا سردان قنديل كرن وجميل بايق دبيجة از رازي ما بيشمرگ درباس ببن لدفع از لقل بارزاني بجفن کردستان آنها پترول خواه بی بغدای دفروشه و مسعود برزانی دبیجه نابه دست دجمن و نیاران بگهیجه کرکوکی. ده او به پشتوانی بالا فرنشر این هف پیمان ناونتوی هیزن بولکان الفرات و یپگه جنو و باجروک عین عیسا به تمامی کنترل کرن. لگوری آگاهی انداوی دوی شریدا به دهان چکدارن داعشی هاتن کشتن و در دورا 10 شروان بولکان الفرات و یعنی یپگه و جی شهید بون. چکدارن داعش روژا 6 ترمه دیریشه که برفره دا در باسی ناوا باجروک عین عیسا بون. باجروک عین عیسا که 5 کیلومتری دوری باجار رقایا و در دورا 8 کیلومتری لباشوری رجلاتی کوبانی دکوه. اینیا عیسا روژا 23 حزیران ایسال جعالی هزر بولکان الفرات و یپگه و هاتبو کنترل کرن. لروجا ششه و مه داعش جارا کدن ایریشی و باجاروکی کربو. لحسا که هنجی دران راگی هاندن و دیار کرن که نهاد دان ایواری دا سه تقینن دجوار پیک هاتن و لگوری هین آگاهیان که هین کس دوان تقینان دا بونا قربانی. هر وصا هین چالکوان راگی هاندن که موشاکا که هاون به سرطاخا الحر العسکریه او تا مردیان دا یا که هندوری چارگوشه اولکاریه کتن و پشترا دنگ پفچنان لوان دوران در کت بیکو انجام زیداتر وارن ناس کرن. دی سال حسا که ده ایواری شرکی نو دنابرا رژیم و داعش ده لنافچه پانوراما در کت و ده انجام دا هیزن رژیم جوه نافچه وکچیان و چگی هانم دازانین که ایروش دمجمیر هفته سبه و تا دمجمیر 11 بالا فرین رژیم 4 جاران در دورا پانوراما توباران کرن بیکو انجام ورناس کرن. هر وصا و ده انجام شروع پفشینان دا هین روکیتن 23 لطاق عسکری کتن و تن زیانن مادی بون. نوچه گیهانم دیار کرد که بشه مزن جو کلیجا زانینگاه حسکه لباشوری باجیر دکوین و به صدام شر و توپارانان ازمون خواندکاران بو دمک ندیار حتا پاشخستن و تن کلیجا زانیست و یا چاندینیه جبر که اولتاخ کردان دکوه و آرامی لور هیا ده سبا ازمون نوان لدار بکوین. لحسك شر كولان دنافبرا هيزن رژیم او چتين ريخستنا داعش ده بردوامه و جالي خوبه يپگيجي تاخا عسكريا روجهلاتي باجير كنترول كر هنجي دران راگي هاندن كول تاخا نشويا روجاوا پفچونن دجوار دنافبرا هيزن رژیم بپشتگريا ميليشيا مغاويران رل آليكي و چتين ريخستنا داعش الآليكي دن قومين و لگوري هنچ افغانيان کوشر جناوندن پانوراما کهربا و ولاتان دست پیکر. ده همان دمه ده فروکین رژیم جیل آسیمان باجر دگریان و جه ناوندن داعش در دور زندان احداثان آواهی الکتریک و سازی رصافه بردومان کرن. هروسا توبخانه رژیم جیتا خانه شوی روژاوا و لیلیکه به موشکان آرمانج کرن. لگوری که هاتا راگی هاندن که تپش بچون لسرزمین جعالی ارتش رژیم و میلیشه نوی و چه نبونه. جعالی خواه چتین داعش و جباکو دور پیش کرن لسر خواه کن. اتومبیلک بومبکری بسادکوبه و تقاندن. و ده انجام ده انبار مازوت هاتن شوطاندن. شر کولان انجده و دنافر لشکرین رژیم و چتین داعش ده گربویه. و ده انجام وان پفچونان ده گلک هیزن رژیم او چکدارن داعش هاتن کشتن. جعالی یکیدن و شروانین یکینی پاراستنا گل و پشتی که هشیاری دا بو ملیشین بسر رژیم و کو بیشر جتاق عسکری درکون.
وان دست دانین سرتاخه و حمیناوند روجهلاتی باجیر کنترل کرن. لهريما عفرين لباجروك دير سوانه يا بسر نافچه شران و اسایشن کانتونا عفرين ایریش اندام پارتیا دموکراتی کردستان لسوری فلمز عثمان کرن او بهنجگین ناس نویزگاه پدک سوریا و داخویانیه که دا گرتنا اندامین خواه فلمز عثمان جهل اسایشن عفرين و شرمزاد کرد و بانگ لهزن نشتمانی و ین دموکراسی کرد که برزگار کرنا اندامین و دا آلی کاربن هر وسا داخویانی دیار کرد که هزن اسایش دمک بردا حوالنوان ین بناوی احمد سید و ادریس علو لبا خواه گرتنه و دوا او ورن بردان تیزانین که افجارا سیامینه که فلمز عثمان تیا گرتن اف بویا دمکه و نوچه در باسبونا پیشمرگین روز اول لسوریه تی بلاف کرن و اف جاره سکرتر پارتی دموکراتا پیشورو یا کرد حمید حج درویش سردان قندیل دکه و به هفت سروک کجکه جمیل بایخ را دجوه و هر دو آلی دگهیجن لحف کرنه که لسر در باسبونا پیشمرگین روز اول لهندر سوری. هفسروکی کۆماجڤاکە کوردستانی کەجەکە جەمیل بایق رازی بوویە گۆ پێشمەرگە دەرباسی ڕۆژاوای کوردستانی ببە هاتە ڕاگەهاندن گۆ بایق دەیوێ مژارێ سەرۆکی هەرێما کوردستانی مەسعود بەرزانی را گۆتو بێژ بکە سکرتر پارتیا دموکراتا پیشورو یا کرد لسوریه حمید حاج درویش او بربرسه بشا زانیاری د اجانسا پاراستن و زانیاریا یا حرم کردستان دا لاهور طلبانی سردانا چیای قندیل کرن او به هفت سروک کجک جمیل بایق رجویان دوی بریار د سکرتر پارتیا دموکراتا پیشورو یا کرد لسوریه حمید حاج درویش را گهاند گو جمیل بایق رازی بونا خوا لسر درباس بونا پیشمرگه با روژاوای کردستانی آنی زمان لی بریوی که دیب سروک هرما کردستان مسعود برزانی را بجوه او درباری چاوانیا درباس بونا وان پیشمرگه انده او هر وها مکانیزم همه هنگه آوان بیاکینین پاراستنا گلیا پگره گوتو بیش بکه حمید حاج درویش هر وها گوت جمیل بایق جمره گوتیا اگر ازو برزانی به هفره بگهیجن لحف کرنکی تب پرسگریک نینا گو پیشمرگه درباسی روژاوای کردستانی ببا حمید حاج درویش درباری پیشدگری یا هیزین باشور کردستانی بو درباس بونا پیشمرگه با روژاوای کردستانی دجی گوت برزانی و یکیتیان اجتماعی کردستانی ینکه جعالی خواه جمره گوتنا گو اوجی آماده نجبو روبرو کرنا داشی او پاراستنا جیانا ولاتیان هیزین پیشمرگه بشینن روژاوای کردستانی او بوئه که آلیکاریان بدن دبرسواوی برسیاره دا گوگل و پشتی ورگرتنا نرینا کجکی پیوندی به برزانی را کرنه یا نا درویش آنی زمان گوان پیوندی به برزانی را کریا و ویجی گوتیا از هر دمکه دا گو بی گوتن جوه که را آماده ما حمید حاج درویش تکز جی کر گو هیوی هیا گل حف کرنک بکرن و پیشمرگه درباسی روژاوای کردستانی ببا لیها گر درباری وی مجاری دل حف کرنک نی کرن دی مال ویران کمزن لی روژ آوای کردستانی چی ببا تیزانین گو افسی سالن گو پیشمرگین روژاوای کردستانی تینا پرورده کرن ولاتیین کرد لبندیوان لحف کرنانا دا گو پیشمرگه درباسی روژاوای کردستانی ببن و یک کم جار بهیزین یپگه و یپجره و مل بمل آخا کردستانی جه تروریستین داعش پاقش بکن پشتی سردان حمید حاج درویش و جویناوی لگل رایدارین قندیل سرکرده پارتیا پیشورو احمد سلیمان و ده هفدیتنه که دلگل مارپرا ولاتی دیار کرد که اوج انجمن اجتماعی در نکتنه و تنه جو کمیتی نوی وکشیانه سلیمان و ده بردوامی آخفتن خدا دیار کرد که پارتیا پیشورو به بریار انکسه یان سیاسی و با پنده و تنه وان اندامین خواه جو کمیتین انکسه وکشاندنه و تکس کرد که او جو انکسه و نکشیانه داکو لیوگرن اورینت نیوز سردان پیشمرگین روژاوا کر و نیرین وان لآمده بونا وانو بویرین کل روژاوای کردستان دبن کر لالیه کی دنه پیشمرگین روژاوا چاوا تفگر سیاسی کردی سوری دخوینن امی برسو سر زمان پیشمرگین روژاوا ببیسن در راپورا رودی ابراهیم ده 21 شهید ji pêşmergeyên Rojava
di sînorê Herêma Kurdistanê de jiyana xweşdest dane di şerê li dijî rêxistina Daeş û ew e navnîşana Newroza 21 Avdarê ye cejna Netewiya Kurdî. Lewma pêşmergeyên Rojava ti cudahiyê navbera Rojava û Başûr de nabînin. Goberevaniyê di ber wê xakê de bikin. Lê piştî bûyerên li Kobanê û Hesekê de qewmîn û ziyanên gihişt welatiyên Kurd pêşmergeyên Rojava dibêjin di mijara siyasî de çi dibe bera bibe. Lê berevaniya xak û milletê Kurd li Sûriyê nabe li hêviya lihevkirina layanên siyasî be û doza vegerê dikin. ام بهیوین او تشمل ویده ام سرکتن ام روجهواجی ام هرن نفس سایو شری بکن ام بهیوین ج پارتیا بهیوین ج هر کسی بس هیویان مازن سروک مسعود گبریار کش بدمک ام داکن روجهوا ام دفاع اهلی خوب کن يرو رو ام دبينن رفشه حسكي د وضعك قال لك ناقش درباز دبه ام بهيفيد كن جو جناب سروك وقت كيزو وندرن وان بيشمرغات داخل جهازك عرب تشتري قوان العرضة رجعوا شردك كردستان آرام نمحتاجي مايا والحمد لله ديسا آمادان الهر شهر بارتي كردستان اما آمادان شاري خبكن يعني جناب سروك بجل كيجا بارتي بما آمادان الهر شهر بارتي كردستان اما آمادان شاري خبكن بس ايرو محتاج روجاوا محتاجي هر کسی کی بچک و راجي آریکاریا روجاوا که خنس و بونسلاوا و فیشخابور سه فوجین سرکنش پشمرگین روش آواره و چی کسی تولی پشمرگیان دبه لوا هر سی فوجان تینه پرورده کرن دی پشره لعنین شر تینه بلاف کرن بتایبت لعنیا بنداوا موصله گوجه هری مزنه دبن کنترولا واده همان دمیده دیگلک انین دنی شرده پشدارن مینا شنگال و زمار و تلعفر گودشره رزکار کرنا تلعفر ده 5 کسان جیانا خوش دزدا قوات التحالف جي اليكاريا بيشمرقه بشكل عام كاين بيشمرقي روجافا جي بس ام بيشمرقي روجافا اعتمادها ما بدلي ما بخرط قربانه ملطي ما يجي بس ام الكاريا ملطي خوجي بكن ايرو ام محمد الفارس وجماعتي جيش الحر بهتري كولاني خوناسكن وام تشيتر زانن دفاعي بر اخام التي خذا بكن دايكي مو بافي مو براي محمل ورن غازي لما دكن ام هيفيك دكن احزاب ما كردي بس كرسي بس كرسي هجمار پشمرگین روش آوا تانها اشکره نبویه للگوری هنجه دران نزی 10,000 پشمرگین روش آوا هنه پشتی گربونا ایریشن چکدارن داعش لسر هریم کردی لسوری دخوازا پشمرگین روش آوا گوگرن بروانی برخاک کردی لسوریه ده بکن بتایبت پشتی بریارا الخگرتنا پشمرگین روش آوا جالی انجمن اجتماعی کردی لسوری جبوریت نیوز رود ابراهیم کمپادومیز ريخستنا داعش پشت شکندناوی لکوبانی و لتل ابيد و هین دورندن آنها لباجر رقای و بدار زوره و دبن گفیدا کردان جو باجر دردخینه در راپورا بیدا آگاهی این بهتر چکدارên Daişê pêşîşkestina xwe yên li hember şervanên Kurd biryar dane got Kurdan li bajarê Reqayê derxînin. Di dema desthilatdariya xwe de rêxistina Daişê Kurdên li bajar û gundewarê Girê Spî bi darê zorê koçber kiribûn. Piştî kontrolkirina wê devera Rojavayê Kurdistanê ji aliyê hêzên Borkan el Furat û hêzên YPG ve. Vê carê Daişê dev avêtiya Kurdên bajarê Reqayê jî û feremana koçberkirina wan bi darê zorê derxistiye. Kurdekî ji Reqayê da diyarkirin, got Daişê ew bi darê zorê ji Reqayê derxistiye û got Daeş biryara derxistina Kurdan derxist û li kolan û mizgeftan belav kir û heftê û 2 saet muhlet da Kurdên Reqayê got ji bajêr derkevin. Li gorî agahiyan piştî wê biryara Daişê ew malbatê guhên li bajarê Reqayê mabûn ji tirsa jiyana xwe neçar bûn got ji wir derkevin û dev ji milk û malê xwe berdan û piraniya wan jî berê xwe didin bajarê Kobanê got dibin kontrola şervanê Kurd de ne. Welatiyekî ji Reqayê got Daişê ji me re gotiye got gerek hemû Kurd ji bajêr derkevin em jî ji jiyana xwe û zarokê xwe tirsiyan û em ji bajêr derketin em tirsiyan got Daişê şerê me jî bikin û ti hêvî bi Daişê re tune ye. Heman welatiyê da zanîn got bi neçarî ji tirsa gefên Daişê ji xanî û bajarê xwe derketiye û aniha koçber bûye û berê xwe daye bajarê Kobanê û da diyarkirin
گو دخوازن هەموو کوردان ji bajar derxînin da got dest bi ser milk û malên wan de bigirin. Li gundewara Hemsê li Eniya Başûrî bajarê Telbîsê şer di navbera Artêşa Azad û hêzên rejîmê de rû dide, di dema ku hêzên rejîmê malên sivîlan bi moşekan tangan armanc dikirin. Di heman demê da li bajarê Restan û li navçeya Hola hejmarek ji sivîlan di encama toparana firokên rejîmê de jiyana xweşdest dane. Li aliyekî dinê firokên rejîmê kevnarxaneya Tedmor û baxçeyên Başûrî Hemsê jî bi hejmarek êrişîn asîmanî toparan kirin. بێ کو ئەنجامێ زێدەتر وەرە ناسکردن. Li Helebê hêzên rejîmê û ji berneçarbûna wan bersivê bi komkojiyan derheqê sivîlan de didin. Li taxa Elbab navenda Helebya ragihandinê da zanîn ku firokeyên rejîmê avahiyeke sivîlan li nêzî mizgefta Abadirrehman di dema fitarê de bi bermîleke teqîner topbaran kirin. û di encamê de 15 sivîlan ku di navan de 6 zarok hebûn jiyana xweşdest dan û bi dehan birîndar ketin û texmîn heye ku hejmara qurbaniyan zêde bibe ji ber ku hîn gelek sivîl dibin wêranê de mane. Li aliyekî din li Dêra Zorê jî topbarana firokeyên rejîmê li ser warên sivîlan nerawestiya ye. Her wisa îro di danê sibê de hîn ji derê meydanî ragihandin ku firokeyên rejîmê yên leşkerî hejmarek malên sivîlan yên navçeya Şêx Yasîn bi gaza klorê topbaran kirin. û li gorî heman jêderan ku di encamê de sê kes ji malbatekê ku jin bav û zaroka wan jiyana xweşdest dan. Lê di zarokên din yên ku divê topbaranê de neçarbûn bo nexweşxaneya bajarê Meyadîn hatin veguhestin. Li Bakurî gundewarê Idilbê hîn jêderên xwecehî diyar kirin ku firokeyên hevgirtina navnetewî xeleke hêzên Cebha el-Nusra li gundê Ras el-Husn topbaran kirin û di encamê de 6 çekdarên van hêzan hatin kuştin. Li aliyekî din hîn çavdêran ragihandin ku di dema fitarê de firokeyên hevpeymaniyê tirimbêleke hêzên Cebha el-Nusra ku tê de mîrekî wê hebû bi çarmûşekan armanc kirin. Hêjaya bîrxistinê ye ku ev ne cara yekemîn e ku firokeyên hevpeymaniyê xalên Cebha el-Nusra topbaran dikin. Li gundewarê Şamê doh di danê êvarî de firokeyên rejîmê bajarokê Medayayê ku dikeve navçeya berê de bi 12 bermîlên teqîner armanc kirin û di encamê de gelek ziyanên maddî û canî gihane sivîlan. Her wisa topbarana firokeyên rejîmê giha bajarên Erbîn û Dûma û li wir jî hejmarek ji sivîlan bûn qurbanî. Di heman demê de li navçeya Xotaya Rojhilat Artêşa Azad êrişeke leşkerên rejîmê li ser aliyê fabrîkeya karton bersiv da û taniha şer li vê navçeyê berdewam e. Welatê Belcîka ragihand ku wê parastin jî di 144 xristiyanîn bajarê Helebê re peyda kiriye da ku li wî welatî bêjî bibin û li wir jî kar bikin. 25 kesayetên pêle bilind li welatê Belcîka grûpek avakirine da ku piştgiriyekê mineta wan li lojhilatê navîn bikin û li ser rêjeya karê vê grûpê ku pêkhateya xristiyaniyan li Helebê dorpêç kiriye û divê alîkariya wan were kirin. Desthilatdariya Herêma Kurdistanê û di daxuyaniyeke fermî de ragihand ku wê di warê firoştina petrolê da bû serxwebûye û bê ku li hikûmeta Bexdayê vegere. Serokê Encûmena Gaz û Petrolê di Parlamentoya Iraqê de Ezzeddîn Abdullah diyar kir ku hikûmeta Kurdistanê dê yek heyvê tîrmehê da dest bi firotina petrola Herêmê û Kerkûkê kir bê ku li hikûmeta Bexdayê vegere û ev tê wateya serxwebûna Herêma Başûrî Kurdistanê ji aliyê xwe ve berdevkê hikûmeta Kurdistanê Sevîn Dizey di daxuyaniyekê de got ku me ev gav avêt da ku em problêma fantasîk bi navbera Herêmê û Bexdayê da çareser bikin û garantiya derengiya mehaneyên karkerên Kurdistanê çareser bikin bistînin. Serokê Herêma Kurdistanê Mesûd Barzanî û di dema seredana bajarê Kerkûkê û civîna xwe lêgel berpirsên leşgerî, rêveberî û siyasî yên wî bajarî ragihand ku divê nasnameya Kurdistan bûna bajarê Kerkûkê bê çesapandin û nabe destê dijmin û neyaran bigêjin Kerkûkê. Doh Barzanî û şêwermendê Encûmena Asayişên Herêma Kurdistanê Mesûd Barzanî û wezîrê pêşmergeyên yê hikûmeta Herêma Kurdistanê Mustafa Saîd Qadir
بمبست آگاهداربوونê ji rewşa hêzên pêşmerge û eniyên şer li parêzgeha Kerkûkê seredana bajarê Kerkûkê kirin û li gel berpirsên wî bajarî civiyan. Herwiha devê civînê da Dr. Necmedîn Kerîm parêzerê Kerkûkê bi kurtî li derbarê rewşa navxayî ya bajarê Kerkûkê û xizmetguzarî û êrişên darayî û rewşa koçberan û rola hêzên asayîşan û polîsan di parastina asayîşa Kerkûkê da rawestiye. Li benda me bin navbareke biçûk an vevegirin. Diriya hemî ala vin ra gihandinê de em bi were ne. Her nûçeyek gelek şiroveyan dide. اگر te bixwaze nas bike ji dora te çê dibe? Gulalyanî Orient News bajarê Girkêlekê. Sadûnisîn Orient News dirbêsiye. Sîpanderkî ji bo Orient News Swêsra. Şerwan Mel Ibrahim Orient News Hewlêr. Ciwanil Kurdî Orient News Amûdê. Muhyiddin İso Orient News Vienna. Ekrem Salih Orient News Haseki. Ciwan İbeş Orient News Afrin. İmal Kurd Orient News Qamşlo. Maxim Reis Orient News Berlin. Welat Bekir Orient News ji meydana azadî li bajarê Kobanî. Bultena Kurdî di Orient News de Yek û bihîstiye Newet yek û dîtiye. hêzên Niyepege û Bolkanfurat tevahiya bajarokê Eyn Îsa rêzgar kirin û li Hesekê şerê rejîmê û Daişê gur dibe. Hemîd Hejderwêş û rayadarên Yeneke bû mijara pêşmergên Rojava seredana Qendîlê kirin û Cemîl Bayix dibêje ez razî me pêşmerge derbas bibin lê dive ez li gel Barzanî bicivim. Kurdistan anha petrola xwe bî Bexdayê difroşe û Mesûd Barzanî dibêje nabe destê dijmin û neyaran bigihêjin Kerkûkê. Dubara silav. Şer û pevçûnên giranî yên ku li Hesekê rûdana krîzeke mirovanan li pê xwe çêkir. Gelek malbatên koçber û penaber bûne li gund û bajarên herêma Cezîrê bi awayekî demkî bicih bûne lê pîwîstiya wan bi alîkariyan heye. Lewra gelek rêxistin û komeleyên xêrxwaziyê xwe gîhandin wan. Ji nav penaberan hîn malbat li gundewarê Tultemirê bicih bûne. Kamîraya Orient News di kampaniya belavkirina alîkariyan de amade bû û rewşa wan a penaberan şopand. شر و پفچونên bajarê Hesekê gelek krîzên mirovahî peyda kiriye. Lewra gelek malbat ji taxên Hesekê pekiyan gund û bajarên herêmê. Li gundê Rgoba û Tilhefyan li tenişta bajarokê Tiltemir nêzî sed malbatî ji Hesekê koçber bûne û piraniya wan erebin. Komele û rêxistinên hewarçûnê di gaziya wan de hatin û hin alîkarî li ser wan belav kirin. من دير قبا وتلحفيان وراني زيكي سد مالي بلانبري حسكي جبر شرف يعني وان بلدك مسلي غذائي نعم بيتر خلكي قام الوان بلدك نعم بين اهلي خلكي غويران خلكي نشويه يعني كيم خلكي فيلي قطاخي كرداهن قام جوار تقدمين نعم مسلي غذائي تد رونعي شكيري 25 كيلو برنج زيت معلبات يعني سلة حالة طوارئ.
ترسا بویرن شر دانوها دلێڤان پەنابەران دەیە و گەلک جوان تەنێ جانێ خوا و زارۆکی خوا خەلاص کردنە و ژمالێ خوا دەرکەتن هەروەها کەمیرەیە ئۆریەنت نیوز ڕاستی وان کەسێن و مالێ وان بۆمبەیên داعش یên جەحری لێکەتن هات و گوتنێ وان تۆمار کرد سینگ و کور دەستات چێبوو خودێ الحەمدلە بائیرۆ چەند ڕۆ برم پچکی ڕەیحین ئەو نەخۆشی ینی قەزیفەی هاون هاتن وەک ماددا کولۆژ وەک زەیتکری بود ناودە سەرمەت بەلاد ئەرێ والله شەوتان دیانە یا بەس بیم بهیناوێ بنات وەک جعری زارکێم گشت بجعری کەتە کەس بەرشیە لایم بەرشیا و باوێ وان چوو دەرزێ تەسەمە مژ سەیدەلیە ئانی لوان خست فعلا يعني قال لك يعني شتي دوازها هاون يعني مساحتها يعني 6 متر يعني دوازها هاون حرام الثاني كذا تقول قيام قصدا ولا يعني قصدا دابت لنا خەلکێن پەنابەر divê meha rojiya germ de tarûmar bûne lê ew spasdarin ji xizmeta hewarçûna komele û rêxistina. نحن كنا بحي العزية ام لتاخا عزيزيه بون يفقي هاتن قوتن داعشي كتيه تاخي دبشترا يفقي وانجي درخستن ام سپاسدارن جبو بلاف کرنا آلی کاریان دوی مهیده لوی گوندی نزیکی سد مالباتین پنابر هنه پەنابەری ئەو کریزە ku li pê şer û pevçûnan durust dibe di qijîna germahiya tîrmehê de ev xelkên penaber li hêviya vegera aramî û hedanê ne ta ku bi rûmetî vegerin jiyana xwe di malên xwe de. Azad Weşûkanî Orient News gundewarê Tiltemir. دمکه لکامپا دومیز یا هریما کردستان که دنابرا پنابر و رایدارین کامپه دا درباری خانی آن قواطعا ناکوکی رو ده و لگوری که اورینت نیوز اف مجار شوپاند پنابرین کامپه ده بیجن که خانی دریا گندلیان آن برتیلان تینا بلاف کرن. رود ابراهیم و اف بابت و شوپاند و اف راپور جمر آمده کرد. بری دمکه هجمارکش کرتن پلانکری 65 خانی لکامپا دومیز یک و دومیز دو آوا بو. جبو کسین دناوا کرتن برالای ده جیان دگن. و اوه چند روش گلسر وان کسان بلاف دبه. لهن پنابر جبلاف کرنا وان خانیا جعالی ریوبریا کامپه ده نرازینه و وان تهمت بار دگن گوگهدان الحال وان ناکه. لو كم على الدين هواي تجاري عمالين يجي سقطت وين باب الفايده كذا شو كم زاد 2013 ما شهر زات مدري ودار كم عائله يجي حرد نامدنا او جمال راستا السيفيج بكردستان يتكن سرق مسعود كم جمال شارك يمكن تزانين جو بروجيا بلاف کرنا وان خانیا بتایبت جبو کسین جسالا 2012 ده هاتنه تبشره خلکین گوجده 2013 و 14 ده هاتنه همان دمی ده کسین نخوش و خودی پیوستین تایبت داخوازیش مسئول مازن كان ودنگی ما بيجي هو از 2013 والفيديو از معاقب وعائلة من البرة باب من اول حميل فرن ومرت كم فايدة وكاس خدي منين من الخويك الفايدة از 2012 حوالی مگش وان جوان بردر کتی السنة وين باب فايدة وانا حقي خدي وفا كرتامي معاقاجي هاي هكا بو معاقبونجي كرتامي معاقاجي هاي جبوتش ریوبریا دومیز جعالی خواه دبیجن او لگوری یاسای ناو دولتی جبو مافی پنابران و درست کرنا جیان و جه اکنجی بونا وان کار دکن. يعني من نادي تشولاتكو بنوبر جه بخوب اختيار بكاتن حقيقة جه أفنا شيون الحكومات إدو ريك خرودن أفا هات يكلن ويقول أفا وقتی جهویل ویل نبول جهویل دومیز دو هبید يعني چه گازندات دانینا أو بلا بچه دومیز دو أفا همی ريكا ده قابیا جنینا يعني چند سردان مروت خوب کن هاتن چونه بکن. اف هیاما چند روزانه ناکوکی نافبرا ریوبریا کامپی و هن پنابرین دناوا کرتن برالای ده جیان دکن رودانه و ده انجام ده تانها چند کس دبن لی پرسین دنه گولدجی وی بریاره رابو بون. پشتی آواکرنا کرتن پلانکری لکامپا دومیز یک و دومیز دو پلانا ریوبریا کامپی او بو کرتن برالایی نمینن. لشویه بلاف کرنا وان کرتان نجی رازیبونا خلکیه. لو ما نها او جی گازنان دکن. جی کامپا دومیز رود ابراهیم اورینت نیوز. جه دورین جور بجور جهری من کردی لسوری ما به هجمارک چالاکی و کرتنوچه دوره پوره دا آماده کری ام تماشا بکن.
شارەداریە هەرێما کۆبانی و بە ئالیکاریە شارەداریên Bakurê Kurdistanê re kampaniyek din avekirina riyan û paqijkirina kolanên bajêr dan destpêkirin. Li Dirbêsiyê peymangeha Şehîd Roza ya zanîstên perwerdehiyê dest bi yekemîn perwerdeya amadekirina 25 mamosteyan kir. Li Herêma Efrînê Akademiya Ferzat Kamangar û Tevgera Zimanê Kurdî korsa perwerdeyê ku bi navê Şehîd Bêrîvan bi bejdarbûna 17 mamosteyên zimanê Kurdî ku heyvekê berê dabû destpêkirin bi dawî kir. Komeleya Kobanê ya li hawerçûna mirovîtiyê dest bi kampaniya perhevkirina alîkariyan li welatê Nimsayê kir. Da ku piştgiriya Rojava û projeya jinûva avakirina Kobanê bike. Hevdem di mijara piştgiriya Kobanê de Wezareta Tunduristiyê ya Herêma Kurdistanê û bi alîkariya rêxistina UPP ya Îtaliyê û hînbêjîşkên Kurd û rêxistina Tunduristiyê ya cîhanî re 17 ton derman şandin Kobanê û ew ji aliyê heyvasor a Kurd ya herêmê ve hatin wergirtin. Tel Aviv angirê spî pêşweziya meha Remezanê kir lê vê carê dibin rêveberiya Kurdî de ye û ji ber ku rêzgarkirina wê deverê di destpêka meha Remezanê de bû gelek malbat dûriye hevketin û pêdeviyên xwarinê li wî bajarê kêm bûne li aliyekî dinê germa havînê li gel birîna avê û elektrîkê girtina rojiya zehmet kir. Girê spî rengê fûseyfûsa a Sûrî dide ku xelkên xwe ji Kurd û Ereb û Türkmanin lê piraniya wan bi ola İslamî bawermendin. Wan pêşwaziya heyva Remezanê kir bi rêzgarkirina wê deverê ji çeteyên Daişê. Vî tiştî hêşt ku xelkên wê bibin penaber û têkiliyên malbatî wendabin ji ber ku malbat bi dûrê hevketin. تعرف الناس وقت دبينية ولاتي الكولانا تننا صدما الشر كل فيري قومي ولاتي جيبونا كوشبر فايا سوق بوشة تشتك تيدا تنيا ديمانا روجي إيسا الكولانا بيلناكن وهي فيا ما أوا كو ولاتي فقرنا وفيد دفران جارك دينا جيانا خبر ريفا ببن Girtina dergehê Sinûrî bi Tirkiye re û şerê li wê deverê hêşt ku piraniya firojgahan werin girtin. Wî tiştî bandora xwe li ser hebûna pêdiviyên jiyanê li bazar kir ta ku ziftkirina nirxan bû navnîşana bazara girê spî. اسعار يعني تجيب يجي فرانك دوري 250 كوتي يعني خيار دوري 250 كوتي يعني تجيب بهاي علبه طن ما بس كوتي تكرينا حق 6 كوتا بنزين بدر كي حق دوري 250 كوتا كوتا مازوت كذلك الامر يعني تشت عم بيوفر نوبه يعني بالعكس عم تخازن انه ملات بقري بركي تشكي ايش شي بتشكي شغل شي انه بقري تعايش شي خايبره يعني Elektrik û avê giringin divê heyvê da û bi taybet demsal havîne ta ku pêla germbûnê digihê çel pêlî û ev yek dihê lê kesên bi rojî zehmetiyê bibînin. Kêmayî tiştana pir e. Kerebetinne av 2 saetan tê saetekê 2 saetan tê wanî avê me xwe dibe ew jî avê me ji bîrê tê ye ne ji ferê tê ye mîtorê bîrê vede dişxwarînî mîtorê av saetekê duyan dine bajêr. Li gorî şopandina Kemîra Orient News rewşa welatiyan hate li ber çav kesên nebirojî û ev yek cudaya ji salên berê ku rêxistina Daeş welatî neçar dikirin bi tiqûsên İslamî rabin. Heyva Remezanê di ser gilê girê spî re derbas dibe newek her du salên berê ye ku dibin kontrola çekdarên Daişê de bû. Lê dimîne pêdiviyên jiyanê li vî bajarê kêm in ji ber ku ev bû çend rojên wêne rêzgar bûye û pêleke mezin ji firojgehan hatiye girtin. Welatbekir Orient News. Bi rapora Welat Bekir em giştin dawiya bultena xwe ya îro niha jî dubara kirina sernûçe ye. Hêzên YPG û Bulkan Furat tevahiya bajarokê Eyn Îsa rêzgar kirin û li Hesekê şerê rejîmê û Daişê gur dibe. Hamîd Hejderwêş û rayadarên yaneke bû mijara pêşmergeyên Rojava seredana Qendîlê kirin û Cemîl Bayix dibêje ez razî me pêşmerge derbas bibin lê dive ez li gel Berzanî bicivim. Kurdistan anha petrola xwe bêy Bexdayê difroşe û Mesûd Berzanî dibêje nabe destê dijmin û neyaran bigihêje Kerkûkê. Li vir em giştin dawiya bultena îro heta bultena siba her şer bextewar bin.